kiuma murango-ini ugakorwo uria wakuragiire mwana. Ni kiriro mucini kwa Esther Njeri itura-ini ria Kihoto Subukia ya muhuro kia mucini uyu gikiumba mwaka umwe na mieri 3 gukinyiria riu kuma riria mwana wao wa muiritu oragirwo na njira na magigi. Kwani suspect ni nini tu? Niambiwe tu. Juu naona mtu ameuliwa hapa sai, mwenye amepita amechukuliwa. Mbona mtoto wangu hakuna hata mmoja alichukuliwa mpaka wa leo? Thirikari ni okire guko DCI ni makoretwo me guko ihinda ilaya na ni matwiririe ora matwiririe na macoka magithie. No mahinda maria kiaga no horo ucio wa kuririria riboti iyo njirago ni gwika mareka kindu kiretwo documentation. Mwaka na mieri 3 tutari tuona kamweke ona kanini. Akiaria ni marwagia ndurago ko ndimekiraga hinya aririkana undu ucio akambiriria kuinaina. Wanjiru wa Ng'ang'ana uria mwiri wake uhurukitio mbirira-ini no ahithukirwo ni nyanake ciari na nduthi akiuma wira-ini arutaga wa umakanika. Kuragwo gwake gukiguciriria tongoria a ikiro ngurani kuma uteti-ini nginyagia wathani-ini wa bururi. Nginyagia umuthi gutire mundu anaikio ngono. Turona kihoto kia Albert Ojwang githi kuoneka tukoria terere niki hatari nginya kamwene ni ga kihoto kia mwana uyu ithe taciari taikaria itura riri ni turacaya muno. Ni ndona kuma ria ndaciarirwo cira utari mwikuirwo tutire tona effort ya thirikari. DCIO wa Subukia ndenda gugo put on notice onari ukinyite onari ngie utuonia ati ngie no ni yoragire mwana uyu kana ukinyite ng'ombe uge ni yakinyire mwana uyu. Andu a family na aikaria itura riri ria Kihoto makiuga ekwirwo nguthi a njuragano eno thutha wa gwithara kwa ihinda riu ni mahundukite itura-ini. Indi thengio wa kuhura riboti ici borithi matigana guikio ngono. Watu sasa wanalinga huku wakinichekirianga wakipitaga hii barabara kinionyeshaga tulimaliza kiazirisha hakuna kitu inatokea. Sisi tumemwaga pesa kumwaga haria twarogotire ciro akomete aturaga o muthenya ahataga ngori atiriri kai Kihoto giake gikoneka nginya ri itura riri ya kwisi thirikari uke moke machunguze tuone Kihoto kiu nigetha ona ithu tuigue ngoro citu ciekatia ciaiganira. Kiriro kia muingi uyu ni kuri maabitha a borithi na makiria DCI gutacokia makinya na kuhingura peji njeru ya gukinyira Kihoto kia muiritu uyu na ari family yake na itura rihorerie ngoro ciao. DCIO bwana Wainaina turenda tumenye information ya mwana uyu kiria kia murire kana okoro niki kia mwikikirire tumenye niki. Ninakuaga na uchungu, huyo ndiye alikuwa mtoto wangu wa karibu. Niambie wanini walinifanya hivyo? Ninataka kujua tu serikali. Makiria ma mwaka na mieri 3 niguo tiri uyu wakorirwo ugeikio mbirira-ini no ya Wanjiru wa Ng'ang'a thutha wa kugerwo ngero. Family na andu a itura magithie na mbere na gutetia thirikari kumana na gwikururia gwo thuthuria kuonagia nginyagia umuthi gutire mwikuirwo no mwe wigana guikio ngono. Handu-ini ha ceceni ya Inooro TV kuma Subukia kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert Wamaina.